Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaek kan biag ita kat impatulod ni pagayam Aldrin iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad nak itinagan nga Aldrin. Marigrigat laang ti panagbiag mi. Ubing kami paylaeng, idi pinanawan na kami ti amami. Siyak ti burida kada kami apito nga kakabsat. Gapot addan bukod a pamilya dagiti kakabsat ko, naibati kanyak ti responsibilidad a mga iwan iti masakit nga inami. Gapo iti kinakurapay ti panagbiag mi, nagpatingga aklaeng iti high school. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Aldrin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aldrin, apay amat maturog ka. Sir, Adupay tibag kadam ijay. ay, pasensya kayo sir. Madingamin ti riknak. No agsadot-sadot ka. Pumanaw ka ditoy. Diyak ka sa pulan, tinasadot akaskan ka. Anyamat ti sir tayo. Nakaungungat. Wan nga nod, Manong James. Agin inanaklaan tama di ti riknak. Padapon ka man. Nabara ka mat. Agsasarunong amin ti puyat mi nga agbibiyahe ije Manila, Manong. Jesus. Talaga di na mo ti mga asid ay nga amo tayo. Manong, adda ka di amuyo sa balya pagtrabahuan. Bayang tag kita na makabiro kang pumano tan adwa ditoy. Wan Manong, talaga adya kon maanusan ti ugali ti bus tayo. Aldrin, si kakatiday ta. Wan Nanang, kasangsangpad ko. Mangan ka ditan, tanagluto akitay. Nakaida kayo manen. Agsakit kayo kadi manen. Ay, saan? Rabi ngamin. Isuan agida akon. Di kay madanagan Nanang. Agur-orno nga iti pagpaoperayo. Ay na, ti paraken ka. Saan abalikan niya tabak akon? Saan Nanang? Ikarik. Ipaopera kayo. Tapno maimbaganin dahil ta sakit yo. Sika, James. Laklakayan ka. Awan manak nakam mo. Pasensya kan sir. Kimapsutak ngamin ang nagbagkat. Bayadam jay napirdim asangasa ko abagas. Sir. Saan agaputan na bayag kan ditoy? Saan kan apagbayadon? Dakkel alogi kanyak, deta nga inaramid mo. Kasya na ko sir. Ada pamilya ka bibiyagag. Awan bibiyang ko. Bayadam deta na pirdim. Maikisay deta, etis wildom. Agikatakon. Anya? Nasaysaya at ngagikatakon. Nung tadadaki sa maramid ko itinay di abos tayo. Agikatak nga ro din, no kasta. Ano sampay la dito Sige Manong. Ngambaga anak to, nanda makita mapagakaranta. Wen, ano sam labiitan, panarigat ti awan trabaho na. Madam, adagap apply a driver. Sikan makaamo mang interview kan ko, ana. Sige, ma'am. Adapay ngamin meeting ko. One, ma'am. Kita ang baklaw na. Diyak kayat adalay cold na. Sige, ma'am. Sukimatak ana imbagdagit na. Chinese ti among mi dito Ngam na singpat. Isu ka di tinakitak alimbabas? One Manong. Iso ni Miss Ong. Karen Ong tinagan na. James lang ang tiawag mo kanyak. Manong James ko namlangan. Hired kan Manong. Kompleto mo't dagito in-submit mo a requirements mo. Agyamanak ading. Anya nga iti agbalin na trabaho nitoy. Driver. Mabalinak pat a utility. All around.
kabailak tayo tatrabaho. No maminsan nga min, awan ti mangitulod kini Ma'am Karen kadagiti pagnana. Iso akasapulan na ti driver. Bakit siya kun No utility mati kayat mo. Naglawad ay ti building alinisam. Kabailan manong? Wen, sana ngagpilpili ti trabaho. Kaslag kasapulan kayo pa iti may sa trabahador Wen, driver kan utility ko man. Ada may sang amok. Agbirbirok matla iti trabaho. Ububingam siya. Kaabalan na ba't amin at trabahuan day jay? Kasta ka di. Ang kasaritak pa ni Ma'am Karen may papan iti daytoy. Ibagak tulat ta, manong. Kinapod nuna, talaga kasapulan tayo pa'y driver kan utility. Adda ka no gayem ni Manong James ang mabalin na nga irekomenda, ma'am. Kasta ka di? Wan, ma'am. Mabalin na kano ti ang may agaplay, ma'am. Mabalin. Ngam na Nasken kitaan nyo nasaya at atao day ta. Diyak kaya't mangala tayo iti kadwa tayo agpalinlaeng a problema tayo. Kumusta kan dito'y ayan ni sir? Ungat lata nga ungat ni sir. Idi na minsan, dandani na high blood. Pumanaw kan. Umay ka ayan ko. Ha? Addan na biro ka matrabaho, manong? Adan naanos pa yung manager at Chinese. Mabalin ka di nga gaplayak ijay. Wen, tayo rekomendakan. Iso nga umay ka. Anya ti kunam? Pumanaw kan? Wen, sir. Pumanaw kayo amin! Awan sirbiyo! Talaga pumanawak. Jakon maanusan dito eh. Yes, Wildom. Umay mo alaan. Saanan? Kukuha yun. Pinanawan dak amin ang dagiti trabador ko. Puro kayo amin malas! Anya ti kabailam nga aramidan? Kabalak ti agmaneho, ha? Mabalinak mata janitor. Dahit aki nagwapom, ag janitor ka laeng. Sana kagpilpili ti trabaho, ma'am. Agpada kayo kini Manong James iti sungbat. Kastamot ti imbaga na iti nakasarita. Elda? Good morning, ma'am. Ni Aldrin, aplikante tayo. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, amang ano kaya't mga interview ni Aldrin? Sige. Madamdama pa'y matlaang appointment ko. Kanya nga iti dinamagan ka ni Ma'am Karen. Nabayag kay mata nagsarsarita. Dinamag na, no baruak pa eh. Day talaang? Naragsak akasarsarita ni Ma'am Karen. Balasang pa'y gayam. Ay, makadlawak Manong? Porsunada na kansamat ni Ma'am Karen. Ili pagbagayom at Manong James. Makigaygayam lang ni Ma'am Karen. Da kayo kit di man. Inikkan nyo manan iti mali siya ti panagsarsarita mi. Anay ko. Nanang! Adakon! Anak ko. Ay Nanang? Diyak maipturan ng tisakit amarikrik-nak. Diyak samat kabalanan. Nanang? Ay ko. Agsigsingbat ka, anak ko. Numatay ako. Nanang, di ka agsawi ti kasta. Awagak ti boss ko. Umutang iti paggatang ko iti agas mo. Hello, Ma'am Nilda? Hello. Ma'am Nilda, pasensya ka na. Rabrabi ngay mawagak. Emergency ngamin. Ha? Anya ti emergency, Aldrin? Simro ti sakit ni nanang ko. Kasapulan na ti agas. Mabalin ka di ti cash advance ita. Anya? Diyak mabalin na baybayan ni nanang ko. Ni Ma'am Karen ti awagam. Anya? Nasingpot day jay. Basta ibagam no anya ti kasapulam. O sige, awagam mon. Sige, Ma'am Nilda. Kat agyamanak. Pasensya kayon, Ma'am Karen. Tay mawagak iti nga trabi. Masakit nga ni nanang ko. Apay di mo ibaga masakit nanang mo. Diyak amuha na ibus ti agas na. Kasapulan ka di ma-ospital? Saanan, ma'am?
Awan kwartak. Igatangak lako maiti agas. Italay tayo ospital nanang mo. Paumayag James ito'y balay. Iso live. Anya? Ilibakan ka. Napigsa ka ka ni Ma'am Karen, Si kakit dimat manong. Tila pampanunutam. Madlaw ka talaga concern kan ka ni Ma'am Karen. Manglag na ka. Kursunada na ka talaga. Gwapo ka namin kahit. Magpurma ka, ay na talaga apugi ka. Anya? O malaki di. Armam tuman kidi ni Ma'am Karen. Agyaman nak, Ma'am Karen. Tatinulungan da kiti pan naka-ospital ko. Awanan niya man na, Mrs. Da kayo gayam tinagbayad iti ospital. Itinagpat nagapan naka-confine ko. Ay, ikaron tulaan ni Aldrain, ma'am. Da kayo kadimat, basit labanag tayo chay. Dakal mo ti binayada, ma'am. Agulay lang na. Nagpagatangak namin ka ni Aldrin Akas kan vitamins yo. Itulot na kayo matlaang ijay balayo. Mabainak unay kini Ma'am Karen. Dakkal tinagastos na para kininanang ko. Amom Aldrin, madlaw ko. Nanipod ada ka dito opisina. Kanayon a blooming ni ma'am. Kanayon anak kaisem. May sakamat. Di ka man nagsawi ti kasta. Ay napod no ti ibagbaga. Pipe na kansa. Diyak amo no maraksakan ak iti daytang ibagbagam. Anya nga tano padasam nga arman. Anya? Awan dakas na. Baro ka, balasang mo. Dakkal tinagidyatan ti idan mi. Ay sus, saan amadlaw? Ubing akitaan ni Ma'am Karen. Kasanon, no nagbidot kayo laang iti pagarop. Diyak kaya ta panunutan. Nga mga no isupay ti pakaikatak iti trabaho. James? Apay, ma'am. Napartak ka di una ti panagmanihok, ma'am. Damagak lang. No, okay lang kan ka ni Aldrin ala at tribal ko. Saan ka kadi Ay. kumula? Ay, saan, ma'am? Mayat kit di, no isaw. Ano siya ka nasakitan ti matak ngagmanihaw? Medyo kumapo yan ti panagkitak, ma'am. No kasta ngalod, sikan ag janitol. Uwan, ma'am. Kayat ko na, Kursunada na ka talaga ni ma'am. Sikat ti kayat na ngagbalin a driver na. Anya? Ay gundaway mo nga agaram kan ko na, Aldrain. Makapanervyos mat daytang ibagbagam manong. Na in love di ta kinapugim. Dinak man ang awan iti kasta. Awan mo ti imbagbaga na, asak ti alaan na driver na. Ay na, imbaga na. Iso a good luck. Armamaon. Agawid akon, Ma'am Nilda. Ay aguray ka. Si kakano ti mangi-drive kin ni Ma'am Karen inton bigat. Siya ako na talaga? Iso timbaga na kanyak itay. Sige. Kunak tumat ngamin kan ka. Type na ka. Ma'am Karen, anya ti paborito makanta? Saan nakatengdengag kanta? Okay lang ka di ngagpatukarak, ma'am. Sige. Anya ka di kayat mo denggan? Dayta ka di? Paboritong ka di dayta? Wen, ma'am. Para kan ka na ita kanta. Ha? Para kanya? Agyaman ak ta nagkatawa. Kunak no kaguran ako. Kayat ko lyrics na. Ma'am. Amok akaguran ak iti dayto nga ibagakan ka. Ngem nakasaganak. No anyaman ti ipataw mo apan nusam kanyak. Ha? No ikatan na kiti trabaho. Aklo naglatan. Tinapatag. May bagakan ka tipod no amarikring na.
Anya rin ta maniklit nun, Aldrin? Ma'am Karen, ay ayaten ka. Idi pa'y lada mo apan nakakita ken ka. Nagayatakon ken ka. Sige, isalin mo dahi tilugan, Aldrin. Ha? Ipaikit mo. Wan, ma'am. Dispensaran nak, ma'am. Saan mat siguro adakas ti agayat itikaskan ka? Amok nga ikatin ako niti trabaho. Ngambay am kumapay nga itulod ka iti papanam. Kan itulod kan to pa iti opisina ito madamdama. I love you too, Aldrin. Ma'am Karen. Si Marpot gaya mo da Aldrin ka ni Ma'am Karen. Itay pa'y ama nung, dagi jay daong. Pumanaw daman nun. Naka-holding hands da. Tagtaga-inap kung sama da ito. Saan? Pudno ti makit-kita manong. Ha? Duhadan. Ay, nalaing gaya mo agaram ni Aldrin, ah. Saan ang nagtagtagari itay ni Ma'am Karen? Ngam na awataklatan idi nag-thumbs up kanya. Ay, swerte ni Aldrin. Swerte siguro at talaga daytoy adimtang kanyak, Mr. Lonely. Malaksid ngamin aman nakaawat ni Karen, nasingpet pay nga asawa. Daytoy man, ti pakasaritaat, tuy pagayam mo, Aldrin. Aldrin, pagayam ko, makaay-ayo daytoy apakasaritaam kan ayat. Pamanagnaglaeng nga awan imposible kini ayat. Basta nadalos, ti intensyon mo. Ipanagnak mo nga rod, ti panagayat mo kini Karen. Ket sapay la kuma, taag nanayon, ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Aldrin, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Bergie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.